Da kajing temu ban ben yau Messi nrei pai kala kajing keren jong Ronaldo shalade. Kublai api kalau kita rajor baru kita baca sengat tenar besngap ya kita video ha kene ke channel. Te klaim da ben ne klaim da yaro yano lakan de yau Messi lane kan de yau Ronaldo ro. Nrei hang ne ingin sim ne ki kat tu kan ne ki mat ya keren jong Ronaldo pada Piers Morgan ha ka interview bad ha kwa pensiong nong rim pin sa sengat tu syai. Ba Ronaldo temuhi ban ben yau Messi. Henry kata ke jingkren ben kapai kala shalade. Namar haus nem arhajar arpau Ronaldo la penpau da ke batrang dik ban penpoi World Cup ya ke Portugal. Kata ban penpoi ke Portugal sya ke buram ke jingjob ha ke World Cup. Kam tam ha ke World Cup arhajar puar ha kata. Haka ba Ronaldo ulaong baka thong ba hak madu jong u kadai ban penjob World Cup ya ke Portugal. Namar bun ki trofi ki ba ula yora haka lik ba per. Henry ke basa kadai setang ke World Cup ke ba umpat yokur trofi. Henry ha ke World Cup arajar pu arah Qatar. Ronaldo sim layo ban tap gol sim layo assist bad ke Portugal ke remno tang haka quarter final. Kumta mentah abak keren sepangu best player ke history Ronaldo ulakam yilade ba mauhi ukamla kum utau best player bat menjur satia hero ba Messi undai kum utau best player ke history haba yanujor bat Ronaldo. Namar haba Piers Morgan ulaong ya Ronaldo ba pusngau kumno halor ke jingkren jeng Wayne Rooney ba Messi ukamla ban yau. Henry Ronaldo ya kena ke jingkren jong Wayne Rooney menjur satia ba Messi ukamla lani update to best player ban ya Ronaldo. Nang ta Ronaldo ula ongru ba kumno ken best player ke history hak bala banyak kai bha tang hakawai ke turnamen kataru tang Henry lani news mi madan. Da ke batmu ba Messi ula banyak kai bha tang hak World Cup arjar puar. Baula yo kuru ya ka trofi ha ka World Cup nagam ta kari Argentina. Henry kene ke jingkren jong Ronaldo lahato ka pai klan shalade. Namar daladehi ubu ha kata katong ka jing angnut ka badang don hadu mentaru ban penjob World Cup nagam ta ka Portugal. Bad lada ka World Cup kamla ban ken ya kata ka turnamen ka ba best time ka pertei sak epat ka turnamen ka ba kamla ban ya ka World Cup. Kum taruk kane kadai yolese ke jingkren bakla jong Ronaldo da ke batmu ban pinhirdor yau Messi. Henry kata ke jing angnut ban job World Cup kawan hi kum juru nakaling jong Ronaldo. Bun ba ke jing keren ha ke interview pada Piers Morgan ha ke bala obludro ha ke channel jong Ronaldo. Ke bang ngimla ban pin kelalut ya ke jing keren jong kene ki arngut. Kumta kane kamdai ke jing ben ya Ronaldo namar sisya Ronaldo udai utau player baken sai ha kane ke juk ke bamenta. Henry ke badang sa kadai satang namar bu umpat yokur trofi ha ke World Cup. Ke ba udang angnut dik hadu menta nagam ta ke Portugal. Kublai sibun.